إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. کیا کر تھر چھم سارسی پانس کلنا دانس لگ پرسان. کیا کر تھر چھم سارسی پانس کلنا دانس لگ پرسان. استاد کرنم مزمدانس کلنا دانس لگ پرسان. استاد کرنم مزمدانس کلنا دانس لگ پرسان. غافل پانو برونٹ سر سل سل ژھارن پنن رہبر. غافل پانو برونٹ سر سل سل ژھارن پنن رہبر. سر تراو سجد کر ذات یزدانس کلنا دانس لگ پرسان. سر تراو سجد کر ذات یزدانس کلنا دانس لگ پرسان. استاد کرنم مزمدانس کلنا دانس لگ پرسان. ہس مارودم آسم جوانی شیطان رودم پانسوت. ہس مارودم آسم جوانی شیطان رودم پانسوت. لوگن رہزن فرم ایمانس کلنا دانس لگ پرسان. ہس مارودم فرم ایمانس کلنا دانس لگ پرسان. کیا کر تھر چھم سارسی پانس کلنا دانس
لگی پرسان ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث تحصیل کوکرناگ وزل جمعیت اسلام آباد سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار تعریفاتن تحمیداتن تسبیحاتن تحلیلاتن تمجیداتن سان بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کے رہبر کامل سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین ابروہ کی بکر کی لب کشائی مجلس سند ادب ملحوظ نظر تھویت پکو اس برہ اور مزیس گیپ چھ یہ کرو مکمل کرنے کوشش تاکہ اللہ تعالیٰ سند رحمت تو وافر حص کرو حاصل نیرن برونٹھی کرے اللہ تعالیٰ سانین گنہن مغفرت سانین عابن پرد پوشی سانین بیمارن کرے آز شفایوبی مز تبدیل پروردگار یمو یمی اجتماع خطر کلم قدم سخن درہم معاونت کر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بالواسطہ بلا واسطہ تمن ساروی ہند لحظات اللمحات کر پنہ دربار قبول اسسان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اجتماع یمی مقصد خاطر منعقد کرنو چیون تمن مقاصدن من اخ مقصد یس اللہ تعالیٰ نے اسلام ساری خود عظیم سرمائی شکر متعطا عظیم انعام شکر متعطا یت اسلام اس مقابل دنیا وما فیہا شو حقیر تو نوتوان ات اسلام اس کرو اس پنہ زندگی اندر نہ صرف ہچنچ کوشش عملاؤنچ کوشش اپناؤنچ کوشش بلکہ کرو یہ اسلام پروپیگیٹ کرنچ کوشش یہ اسلام واتناؤ تمن اصحابن تام یہ ما اکنت بے وجہ ام اسلامی پیغام نش انوسنٹ نظریوان اگنورنٹ نظریوان بے خبر نظریوان بعید نظریوان اور یہ لیس اللہ تعالیٰ سندین یمن انعاماتن مزید انعامس کن چھپنن توجہ مرکوز کرن تیل چھس اسلامی ونن یہ شرب سن سو انعام توئی اگر تو دہس راتس اتائیں پنن پان دیو سرب سجود پیش کرت اللہ تعالیٰ سے بارگاہ اندر کہ ہکن خدائیگی سبدت ات اکس نعمت استائیں اس اسلام تو ایمان کی صورت اندر اسروش بلا لحاظ مسلک و جماعت اللہ تعالیٰ عطا کرمز کیا جی یہ شو واحد مدلل مفصل اور مکمل دین یا دین اس متعلق ربن پانے شو عادو کرمت یہی دین شو واحد نادل کرد دین اور یہی دین شو دنیا کس کونس تام واتنچ بشارت دن آمز کتاب و سنت کے حوال آگو کہ غور شام کتھید معترف Islam is the only religion which appeal to every age. Islam چھو واحد سو اخ دین اس تمام ادوارن اندر چھو applicable تو appreciable بالفاظ دیگر چھو غور تسلیم کرن یہی دین چھو تمام بستین تام واتن وول یہی دین چھو تمام خطہ ارزستام پنن نور تو پنن روشنی پھہلاون وول رب کائناتن چھو اعلان کرمت در سورۃ الصف اور در سورۃ التوبہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق رب سنزی ذات مبارک شس ذات مقدسہ يمسوز انن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رب کرن پانے بیان بالہدا اخ ہدایت ہے ودین الحق بے پوز دین ہے الہدا نش مراد القرآن الکتاب الفرقان التوحید الہدایہ الشرعیہ
العلم یم ساری مانیش الہداس رب سنزی ذات مبارک شس ذات یم سوز پنن رسول سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم زور گژھو اس پڑھن صلی اللہ علیہ وسلم ام سچ مسلمانن ہز وراثت حساس تو بیدار نظریہ بدقسمتی کہ مسلمان بوزن سی تھکان یم ترے دون تمن من باسان تھوڑا حیث مگر یم بوزن یوت تم باسان یم واریاہ تھکمت اڑ زامنہ کران اڑ بعد اوقاتن اندر خبر کت سوچ بچارس مز یل زن یہ آداب مجلسن مز کہن تہ حصہ تھاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس زمانہ مبارکہ اندر یس جماعت اللہ تعالیٰ تمن عطا کر تمن اس یوتا شوق تو ذوق روایتن اندر آمت اگر تم امی مجلس مز پنہ کن دنیای مقصد خاطر تو دنیای ضروریت خاطر نبر نیرن مگر روایتن من آمت دنیای ضروریت پور کرنے پتہ تم فوراً یوان ات مجلس اندر دوبارہ یہ واض و تبلیغ اس کرن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ ہدایت ہت سوز تو دین حق ہت سوز امیک مقصد یہ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دینی غالب باقی تمام ادیانن پہ رب چھو فرماون وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بے اگر یمی اسلام غالب یون مشرکن ناخوش تگس ناپسند تگس مگر ربن چھو وعدہ کورمت بشارت چھو بوزن آمد جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے حوال بروایت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ فرموخ لا یبقا علی ظہر الارض روزن زمین کانتی حصہ روزن روی زمین اس پیٹ یمی زمین کانتی حصہ کیا سوستن بیابان ریگستان جنگل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سوستن کچا مکان پخت مکان خم الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام یوتن اللہ تعالی یت کلمہ اسلام از داخل کر بعز عزیز او ذل ذلیل یس اسلام واتن پت اسلامس نالمت رٹ تمس آسی عزت یس اسلام واتن پت اسلامس رول آؤٹ کر نظر انداز کر تمس آسی مقدرس اندر ذلت یا جماعت دین نجات پروردگار آمین اوئی چھو موجود دنیاچ تاریخ تی آسی بروخ کر دنیاہن کچھ تی کوشش کر اکی ناو تو بے ناو اسلامس خلاف سازش رچاونش تی یا سازش جاری چھ کوشش جاری ہے کہ ہم اس اسلام اور اسلام کو پھیلنے کے لیے کیسے اپنے آپ کو روکنے والوں میں کامیاب کامران پیش کرے کوشش جاری سو 9/11 آستن تم ڈنمارک کے کارٹون آستن تم ہندوستان ساندر مسجدن مز لاؤڈ سپیکر بند کرنے سازش آستن بقول بی جے پی پریت کن مسجد مز تھاو اکھ مورتی نعوذ باللہ من غضب اللہ تو مگر اللہ تعالیٰ چھو یہندے اوسط وناون یم سیت اسلامس تائید تو نصرت چھ میلن پتمنی دہن اندر ون آصف حسن کیس ہائی لائٹ گسن پت بی جے پی نیشنل سپوکس مینن تریویدین if you look in the entire world یل تو تمام دنیا کو نظر ترائیو if you look in the entire world the lowest crime rate is where it is only Saudi Arabia
because the punishment of crime is according to Quran and Sunnah. Trivedi says. Ishu Trivedi wana. Dapan chu yel to tamam duniyas kun nazar troyu. Sarvi khod kam crime yuzan chu sukat chu pane sawal to pane jawab. Dapan it is only in Saudi Arabia. Yasu chu mamlikati Saudi Arabia. Because the punishment of crime, kyazi saza shu jurmuk taite, variya cheez chu qabil islah. Na hum unke wukala hai, na hum unke tankhadar hai. Hamara jo rishta unke saath hai, bas usi had tak, jis had tak aap logon ka rishta unke saath hai. Aap log bhi umrah karne wahi jate ho, hum bhi wahi umrah karne jate hain. आप लोग भी हज करने वही चले जाते हो, हम भी हज करने के लिए वही जाते हैं, और हमें उनके साथ सिर्फ ईमान का और इस्लाम का रिश्ता है, न हमें उनका कोई दुनियाई गर्ज मतलूब है, दुनियाई चीज मतलूब है। बस अगर कोई रिश्ता उनके साथ है वो इस्लामी रिश्ता है, ईमानी रिश्ता है। जब तक वो लोग ईमान पे डटे रहेंगे, इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे, तब तक हमारी दुआएं उनके साथ शामिल रहेंगे। अगर वो लोग इस्लाम से खुदा न खास्ता डिवेट हो जाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान मॉडर्न इस्लाम वहां पर लागू करना चाहे, तो अहले हदीस से ये कतन ये तवक्का नहीं रखना कि हम उनकी बोली में अपनी बोली मिलाने वाले होंगे। हमें उनका जो रिश्ता मुस्तहकम और मजबूत अभी तक नजर आ रहा है वो बस इस्लाम की बुनियाद पर है। बाकी हमें उनके साथ न कुछ लेना है न कुछ देना है। अलबत्त अरबी अंदर शुवानन अल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल आदा, हक गो ती यमिच गवाही गौर दिन। त्रिवेदी सेज, त्रिवेदी शुवानन सारी खुद कम क्राइम छु रोय जमीनस पे वनकनस सु ममलिकत सऊदिया अरबिया। पु पाने दिवन सवाल जवाब, तत हसा जुर्म सजा, तन कैबिनेट बदलावन अगर कंसे जानियस सजा आसि दिन, ये कैबिनेट गसन फिरत और पत्त दोन चोरन दोहन मज 5-10 यम जन कैबिनेट मिनिस्टर बदलावन यवन। क्याजे यम हसा वन वे और अदर वे क्राइम सपोर्ट करान, यम हसा वन वे और अदर वे क्राइम सपोर्ट करान। मगर अजीजो शफीको गुबरो यारो दोस्तो, इस्लाम वाद रब्बन दितमुत, ये इस्लाम वात दुनिया किस प्रथ कुन खत्ते अर्जस ताल कूता तन लुख। ये इस्लाम अल्लाह ताला बचोइन, अल्लाह ताला बचोइन, अल्लाह ताला बचोइन बदनाम करने मजमूम कोशिश। मगर अल्लाह ताला हम वादो करो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ये दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। असल मे वन यम कूचा त कोशिश करें यमन निश तवक्का यम क्या कुरान मजीदन कोर बयान, वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गछन तय रोज न यहूद न नसारा तो तत्ताम यो तत्ताम न तो योन तरीक कबूल करियो अपनायो, यो तत्ताम तो यंदिस तरीकस मुखालफत करियो, तो तत्ताम रोजन यम तुहन दुश्मन। मगर तुय गद्यो न मरऊब, तुय गद्यो न कमजोर, तुय गद्यो न नौतवान, यम यसन दुनिया अंदर इस्लाम अल्लाह बचोइन, अल्लाह बचोइन, अल्लाह बचोइन नेस्त नाबूद करुन मुसलमानस सप हस्ती पेट मिटाउन। रब्बन वादु कुरमुत लियुदहिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये दीन सन गालिब परवरदिगार, ये गस्तन मुशरिकीन नागवार, ये गस्तन यहूदन नापसंद, ये गस्तन नसारा नापसंद। अमुक छुन कहीं ते परवा इस्लाम पैगंबर इस्लाम
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دور تھاون پسند چھا یمن گلس پہ ٹوب تھاون پسند چھا یمن گڑو ہیور یزار تھاون پسند چھا یمن مسواک کرن پسند چھا یمن دوس 5 لٹ گواہی دن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یمن یہ آلو بوزن پسند چھا یا نا پسند چھا یمن گاڑی اندر تلاوت بودن پسند چھا یا نا پسند چھا یمن بازر سندر قال اللہ صدا بلند کرن پسند چھا یا نا پسند چھا مگر ربن چھوا دو کرمت بقول علامہ اقبال دکن یس لا الہ الا اللہ کلم چھو ربن چت میں عطا کرمت یہ لا الہ الا اللہ کلم چھو رب کائناتن ہمیش بنومت تر تازہ ہمیش بنومت سرسبز و شاداب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرموخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنین یارن فرموخ مسلمان چھن زویت موسم خزانک شکار سبدن مسلمان چھن زویت سستی ان شکار سبدن مسلمان چھن زویت مایوسی ان شکار سبدن تو دمو کو مثال بخاری کتاب العلم کے حوالہ اس بیان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ مسلمانوں بوانو مسلمان سنز مثال یہ کم اصل یہ مثال مگر شجرتن اکی کلچ مثال سو کل کیت لا یسکت ورکہا ست کلچ شنزویت پت جڑک موسم نال والا ونچی سو طیب سوال کرن مسلمانو فحدثونی ماہیا میں ونتو یہ کل کشو یت کل ست مسلمان سائی مثال دن از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چون حالاتن ہندس آداش اسمز پنن پان دیون مایوس پیش کرت دنیا دشمن آسیا دنیا دوست آسیا دنیا اکس انسان سادہ یا نسادہ سادہ نور گس آسن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور اسلام چھنن نہ اکثریت کو محتاج نہ چھ اسلام چاہنت میان سادن کو محتاج اسلام چھ ہمیش تر و تازہ اسلام چھ ہمیش پھلون تو پھولون اسلام چھ ہمیش کامیاب و کامران مسلمان چھ ہمیش زینت تمس حالات خوشی ہند استن یا غمک استن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بندے مومن سن کردار چھ عجیب تمس خوشی استن یا غم استن سہ دشوانی حالتن اندر زینت در دربار حضرت اللہ میون گوبر زندگی لبتن یا زندگی امس راوتن گوبر مین تھوزو یاد زندگی یہ لبتن یا زندگی امس راوتن یل امس انٹینشن چھو یل امس کنسپٹ چھو یل امس سوچو بچار چھو کہ بشوز اسلام ساگر بشوز اسلام خاطر پنن دہل تو پنن روتر صرف کرن تیل یل میدان احدس منز شہادت خبر پہلے شہید آو کرن محمد رسول اللہ مسلمان گیا وقتی طور سستی ہند شکار ون کت زند روزن اس آو نم دل قرار تو چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ مگر ایک مسلمان دس بے تحریک یمن سارنی مسلمان سہ گو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی یم کیا ون تھی کیاز گئی وہ مایوس شہید آو کرن محمد رسول اللہ محبت گو پوز بناش محبت گو پوز عقیدت گئی پوز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن صحبت عظیم یہ ام ہانی تہ ودن ساری پڑھو رضی اللہ تعالی ام ہانی ٹاٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی پتر بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سنز بینی ابو طالب سنز کوڑ ام ہانی امس اس محبت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیقن سمجھ خلافت ابو فاروق اعظم سوید دوپنس اس گسو ام ہانی سمکھن کیاز امس اس عزت کرن جناب نبی برحق استدمو امس نظر ات وچھ کی ودن رضی اللہ تعالی عنہ اور اس ودن کیا ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر موتس ملاقات اوی شک ودن تمن دیت اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیم کن مقامات من جائے تو کیا شو ودن تمن دیت اللہ تعالیٰ تھدن مقامات پر جائے تو کیا شو ودن تو بس ام موجود ودن تم گئی موتس ملاقات کرن بس ام موجود ودن آسمانس تو زمینس گو رشتہ منقطع جبریل این ونی امی اور کہ آخری پیغمبر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ونان وحی ہن تعلق یس آسمانس تو زمینس سہ گو منقطع اوی ودن ام ہانی رضی اللہ تعالی فاروق اعظم تہ گیا بعد اوقاتن اندر جذبات تم دپان جناب بہ مان موتس ست کور ملاقات جناب نبی برحق یم بوسک مسلمان چھ تم کرن سمجھنچ کوشش یتن تم مایوس گھن مین الفاظ بوزت یہ کیا یم الفاظ ون یم چھس نہ بہ ونان یم چھ ونمت تمو یہندس عشر اشیر محبت کس حصس مین عمر نوح واتن اگر میں نوح علیہ السلام سن عمر آئے پتہ ہیکہ میں عشر اشیر محبت حاصل گھت اس تمن دون صاحبن یمن دون درمیان یہ گفتگو سپد گو سہ گو ابا بکر صدیق تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہما فاروق اعظم تہ گیا جوشیلا بنت جذبات بنت نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئی موسیٰ صبن پر 40 دون معراج کرنے یہ پر 40 دو واپس آو موسیٰ علیہ السلام یہ پٹھی واپس محمد رسول اللہ تت مس ہٹ درمی تت سمعنا و اطعنا کشیر من کیا چھن اصلاح گژھان بوچک مسلمان یم چھ تم تھایر مے کن توجہ یم اجتماع آمد یم چھ بار بار بولان یمن چھ میانہ کھوت ڈیپتھ میانہ کھوت علم میانہ کھوت عمل البتہ یم آج گۄڈنِک لٹہِ آمٕتۍ تم تھاین توجہ کشیر من کیا چھن اصلاح گژھان أسۍ آسان یمہ نیت آمت بہ کر عمل واریاہ انسان چھ واریاہ نیتو آسان آمت اخ جماعت چھ آسان آمت أسۍ وچھو مولوی صاحبس کتھس گژھِ سلپ آف ٹنگ مولوی صاحب کتھس پھسہِ مولوی صاحب کتھس پتہ بناو سوشل میڈیاہس پہ ایشو دپو ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ سوشل میڈیاہس پہ ونو ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ نبی تٔمۍ مرسل تتہِ کھٮ۪ن تراس تی وون کھس رتس روز لڑائی ہم کرن یور جنگ یم کرن یور جنگ حالانکہ یہ شعر شعر چھن حجت کی یہ ہکو قرآن و سنت سمجھاؤن خاطر کن سات استعمال مگر یہ چھن شریعت سورس کے شریعت سورس ژور اکھ گو قرآن بے گو سنت بے گو اجماع تو بے گو قیاس شعر یس زن یہ ہکو کن سات یہ قرآن سنت سمجھاؤن خاطر استعمال اور ات ہکو پن الفاظ تہ رلائت کیازِ اکوئی کلام سہ یت پن الفاظ ہکو رلائت سہ گو القرآن یمو پوڑمت حدیثس ہکو مفہومن پن الفاظ پیش کر گو بمین تھوزو یاد حدیث اگر سمجھاؤن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اگر سمجھاؤن مفہومس مز ہیکو عربی لغتک الفاظ استعمال یہ گو حدیث مبارک پچھن کتھی یل کنسی شاعر سن شعر آسی مگر اصلاح کیا چھن گژھان اصلاح چھن ام موجود گژھان اشن آمت یمی نیت آسن کہ بوش مولوی صاحب کیا ون رت بکر عمل اسلافن was غرض بقول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سوری پڑھو رحمت اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم چھ فرماون اس یون پتہ اس ہچن اس کیا اس کرن کچھ 10 آیات اس ہچن در دربار محمد رسول اللہ یلی من 10 آیاتن پہ عمل کرن پتہ اس بے 10 آیات ہچنی یون در دربار محمد رسول اللہ اس کیا کرنی چیون اس کرو ریکارڈنگ اس وچھو امس ما آسی کن جائے
اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین سہو تو خطا گومت اس کرو سوئی ہائی لائٹ تاکہ اس ماننک ماد بیدار ہیچنک ماد بیدار فاروق اعظم یل جذبات وچھک تو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ واز پرن دم سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ژٕ گوک جذباتن مس ژے شاید یہ آیت کریمہ یاد ون کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ژے شاید یہ آیت کریمہ ونکس دوری والنظر انک میت وانہم میتون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوس میون ونکس یہ فرمان من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ہے مسلمانو فاروق اعظم چھو جذبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر توی نیریو جذباتن مز نیبر توی شواز پرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس مسلمانو مز ونیک تام یمی نیت اس عبادت کرن میون معبود چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزونین کی تصد معبودن کر یمی دنیا رقصت متصد کر ملاقات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سود ونک ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت یس تیمز عبادت چھو کرن پنس پروردگار سند خاطر تم سن معبود برحق چھو ہمیں زند امی ذات مبارکہ شنزوی متصد کرن ملاقات اگر رجوع مسلمان ایسے دپن گستاخ دپین وحب دپین نجدی دپین دلمی تائی وچھو یمو کیا آواز پڑ ایشو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نواز فاروق اعظم چھو بوزن تنگون تو ایشو گستاخ نعوذ باللہ تو ون رحم کرنے پروردگار زن گئی ونیم آیات بینات نازل زن گئی ونیکتام یم بوزمت یاس ہمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان چھو ہمیں زینت امس غم استن خوشی استن امس زندگی دیتن یا زندگی نیتن یہ زینت ہمیش البتہ یہ اسلام وات کریا بستی بستی البتہ اسلام تین یس ایسی ذمہ داری خاص کر یم دائی ونن یہ سوری امت دائیان کردارس مز تراؤنا آمد نبوتک دروازہ گو بند مگر دعوتک دروازہ چھو قیامت استام یل یس انبیاء کرامن ہن دعوتک سلسل چھو ساو ژےٚ مے حوالہ کرنا امس دائی سا ون ژٕ چھُکھ ساروی کھۄتہٕ دنیاہس اندر آنریبل تو ریسپیکٹیبل چانہ کتھ کھۄتہٕ چھنہٕ کٕہٕنۍ کتھ اللہ تعالیٰ نش پسندید تو محبوب ساروی کھۄتہٕ رُت کلام کرن وول چھُ ربس نش یس بلاون آسہِ دنیاہس اللہ تعالیٰ سندس ذات مبارکہس کن امس تھوٚد چھُنہٕ کٕہٕنۍ کلام کرن وول در دربار حضرت اللہ مگر ام پتہ امسی دائی رب فرماون ات سورہ شریفس اندر دپان چھُ ژےٚ مختلف حالات برونٛہہ کُن ولا تستوی الحسنة ولا السیئة مگر یہ تھوزی یاد نیکی تو بدی چھن برابر ژےٚ سۭتۍ کرن بدی ناو وننے ایجنٹ وننے ڈولمت وننے بداعتقاد وننے مختلف ناو وننے مگر ولا تستوی الحسنة ولا السیئة چھن برابر نیکی تو بدی یُتھ ژےٚ سۭتۍ بدی کرن وول آسہِ ادفع باللتی ہی احسن ژٕ کر زِ بدی دور نیکی سۭتۍ یل ژٕ یہ کردار اپناوکھ تیل چھُ رب کرن وعدٕ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم یُتھ ژےٚ جٲنی دشمن آسی یل ژٕ یورٕ نیکی تٔمِس سۭتۍ کرکھ ژےٚ بنایی پروردگار أمسٕے جٲنی دشمنس جگری دوست جانی دشمن بنی جگری دوست مگر یل ژٕ أمۍ سٕنٛزِ بدی دِکھ یورٕ نیکی ہُنٛد کردار یہ چھُنہٕ وننٕچ جاے یہ چھنہٕ بوزنٕچ یوت جاے کینٛہہ یُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو دنیاہس پنُن چھان بیہنو
اور دنیا آج بھی کہنے پر مجبور ہو رہی ہے. آج کا عظما آپ نے پڑھا ہوگا, مودی نے کہا, آج کا عظما آپ نے پڑھا ہوگا, مودین ون دبن دنیا خاطر اگر کو ماڈل چھو, دنیا سے امن تو شانتی حاصل کرنے خاطر اگر کو آئیڈیل تو ماڈل چھو, سو چھو پروفیٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ. میں چھو یہ غرض تمس کو سیاست چھ ات پتہ, میں چھو یہ غرض نہ چھس بہ سیاست دان, بہ چھس اخ عام انسان. البتہ اللہ تعالیٰ چھو حق وناون. مودی چھو اگر دنیا امن چھو ضرورت تیل چھو دنیا ماڈل آئیڈیل نمونہ جناب محمد رسول اللہ. مگر یہ چھو ہنگ منگ یل اس یور گچھت چھو کھولن بخاری شریف کتاب اللباس والزینہ, یل اس مسلم شریف چھو کھولن حضرت انس چھو فرماؤن رضی اللہ تعالی, کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پکن اوسس بہ اکہ دۄہ با محمد رسول اللہ, ژادر ٲس ؤلِتھ جسم مبارکس جناب محمد رسول اللہ ژادر. یہ ژادر ٲس نجرٲنی ژادر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ٲخری وقت ووت نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو وننہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کیا ولو, فرموک یمن پلون مز یمن لباس مبارکن مز اس موتس ست کرو ملاقات, تمنی کپڑ مبارکن مز کرزو میں دفن. غسل کس حض دی, الاقرب فالاقرب غسل دی میں اس میں قریب ترین حضرت علی, حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما, یم دن میں غسل. مگر کپڑ مبارک یم میں جسم مبارکس آسن تم تھوزو لگتھی, تم کرزو نبر نبر کرزو کی. بے اگر میلو نجرانی ژادر, نجرانی ژادر اگر میلو یہ تھوزو پیٹھ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماون یہ ژادر اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجران اساس دشت, یہ جسم مبارکس ولت. فادرکہ اعرابی فجبزہ جبزتن شدیدتن. ژادر مبارک ولت جسم مبارکس اعرابی سمکھو وتہ پہ امی لوم ژادر رسول اللہ دپن تیوت لومن زور. حضرت انس فرماون مے ترو دوشے مقدسن کن نظر, نشان آئی نظر جناب نبی برحق. تو کت فکر تارن, ابتدائی حالات تم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات اندر اکسی کپڑس من تم مسلمان گمت اجازت دیون نماز ادا کرن. امام امامت کرناون مستورات پت کن, مستوراتو کر شکایت امامس کریو یزارک انتظام. یل امام سجد پہ تھود وتھن اش بعض اوقاتن سڈنلی اچانک بغتتن تہندی جائے سطرس کن نظر پیوان. تو کت فکر تارن, مستورات نماز پرن, امام مقرر کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ذریعہ. یمن آسان ژادریو جسم مبارکس یس کٹھن تام پرد کرن. آز تہ قیامت تام جواز اکسی کپڑس مز تہ ہکو پور پرد کرن پتہ نماز ادا کرت. دین چھ ہیچنی ضرورت, لڑائی تو جھگڑ کرنی چھن ضرورت, فتنہ فساد کرنی چھن ضرورت, البتہ ہیچنی چھ ضرورت. پتہ آسن کس پتہ سہ دپہ یہ کیا وونک نوے مسئلہ, دپن اہل حدیث ونن اکی طرف تہ جنازہ سلام. ہتہ مے حض ووت 40 وری جنازہ پرن, مے حض پھرمز دۄیو طرفو سلام. آز بوٗژِ ساندر, آز ناگمہ ساندر, آز بی کن کوکر ناگ کس علاقس اندر جنازہ پرناؤن یوان. مولوی صبن وون جواز دون طرفن تہ سلام پھرنس, جواز دون طرفن تہ سلام پھرنس. مگر اکی طرف تہ ہکو سلام پھرت, بلکہ کی علماء لکھن افضل اکی طرف سلام پھرن. کینچن علماء ہند فتوا اکی طرف سلام پھرن افضل.
koruk boothis maz yut kan janaze pesh yet go ikhtilaf he ashun wushmut wunuk taw amuk matlab ma go yin me as buzmut ti shun din yin me as kanan wotmut ti shun din chutti yitrayud go janabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ तिम नमाज ति उम्मत हामज यत अकोय रुकू के जुजु रुकू करन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अगर आज करो आफ्ताबस ग्रहण लगन पत नमाज पेश या सूनी ग्रहण लगन पत नमाज पेश इमाम है कि जुजु रुकू कर रुकू करन पत करन बे करत गो खड़ा पड़न जीट करत पत करन ब्याख रुकू अगर बूझिस मज पड़ो हालात रोजना ठीक किन खराब गसन हालात रोजन ठीक किन खराब गसन हालात गसन खराब अगर वीरिस में दपन है बूझिस क्या जोन अगर वीरिस मज पड़ो योद गामस बुशुस बसन हालात गसन खराब बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ इलिटरेसी क्या जे अशुन दीन हेशनुक माद बेदार ये इज्तिमा अमे खतर मुनक्कद करने ये मस्जिद है इसीलिए तामीर की जाती है किसी को तनकीद तहकीर तजलील मुराद नहीं है न हम कल किसी के दुश्मन थे न आज किसी के दुश्मन है न आने वाले कल में हमें किसी का बग़्ज़ व अदावत है हम चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा एक रहे इसीलिए हम कहते हैं लोगों को न हमने अभी तक मनाजरे की दावत दी है न हम मनाजरा करने वाले हैं हाँ अगर कोई कहे आपको दावत दी जाती है मनाजरा के लिए उसको कहना कि मुश्ताक अहमद वीरी ने पैसे खादिम ये ऐलान किया अगर आपको लगता है कि चैलेंज देने के बाद न आने से हम कमजोर हैं तो हम अपनी कमजोरी का एतराफ करते हैं लेकिन द टाइम विल कम when you understand the synergy of Jamiyat Ahl Hadith inshallah ul aziz वक्त वोल ये समझ पत किन कुछ मकसद कार फरमा और बातिलियत मकसद अंदर वारियास ताम कामयाब गो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल अवै मूजब के मुसलमान दूर हुक और लेकिन अहले हदीस हसास और बेदार था और है और रहेगा हम कभी भी उम्मत को इंतशार करने की इजाजत नहीं देंगे हम कभी भी उम्मत का शिराजा बिखेरने की इजाजत नहीं देंगे हाँ अगर आपको इससे दिल की खुशी हासिल हो जाए कि चैलेंज देने के बाद अहले हदीस हाजिर नहीं हो रहा है अहले हदीस इस कमजोरी का बरबला एतराफ करने वाला है लेकिन इसका मकसद कतई ये नहीं है कि हमारे पास शायद किताब सुन्नत की दलील मौजूद नहीं है उम्मत की खैर खाई और भी खाई को मलहूज नजर रखते हुए हमने बहुत सारे कड़वे घूंट पिए बहुत सारे जहरीले घूंट पिए और जब तक हमारी जान में रूह मौजूद है तब तक हम ये घूंट पीते रहेंगे बस उम्मत की खैर खाई मलहूज है अलबत्ता सीखने की जरूरत है कुन रोजवास बुनियादी दीन निश बेखबर ये दीन छुन तकाज करन न मनाजर सत पकमुत न बात सत पकमुत न अकिस डिफीट दिन सत पकमुत ये दीन पकमुत तमिक किरदार मुबारक सत पेश कोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब दित चादर द्रस चूंकि अंदर अत जिस्म मुबारकस कमीज मुबारक लगित यह चादर मुबारक यह दोशे मुबारकन पे और द्रस दिन पत दोशे मुकद्दस निशान नजर हजरत अनस इब्न मालिक सरी पड़ो रजी अल्लाह ताला अम पत लोग अरब वन क्या लोग वन मुरली मिम्मालिल्लाहि इंदक मे दियो तमे माल मज रब सुन माल तह नश तम मज कैसा रावी करन बयान फलतफा इलैहि फज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अमिस कुन अम पत्रो हज योड़ा आसना बलफाज दीगर वन सता द्रस दिन बगैर वन मे दि माल मज पनुन हिस्स तकलीफ क्या वातनो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
راوی کرن بیان ثم امر بی ام پت کرک اس حکم فرموخ گسنن پانس دس کینسا یہ کینسا اسلامی بیت المالس مز اویلیبل امس درس دن ولس تکلیف دن ولس تشی ونن مال دنک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژے زور آز کت کری کان ام چھ کرم 2012 من زور کت آز کیا گو 2000 یوتان 2018 من بدل ہے تو تام اندرم شرارت چلن اسلام چھن امہ کردار ست بالن اسلام پالیو بلند اخلاق ست اسلام پالیو خلق عظیم ست اسلام پالیو عظمت کردار ست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر پن ذات مبارک پیش عملی طور وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اسی اسلام بدنام گو سرسی دنیا اسمن بہت حد تک اگر کسی کو مشکل ہو جائے تو میں ایڈوانس میں اس کو معافی کا طلبگار ہوں اس اسلام بدنام گو سرسی دنیا اسمن بہت حد تک ہم ذمہ دار ہیں بہت حد تک میں ذمہ دار ہوں بہت حد تک آپ ذمہ دار ہے واریاہ صدستان چھ ذمہ دار ورنہ چھ تاریخ ونن اسلام غیر مسلمن چھ اسلام آز دی پانس کن مائل کرنو